pada kaki sing eling eling apa-apa iku kudaya pancene bener kandungmu ayo iya lah niku sampun dibonusi. Ojo dipeleroki pisan matur nuwun. Oh, dipun pelangkane. Yes, sir. What's up? Lo. Ayo Pak Kumis. Udah pesona lagi ketiban lintang lap saya sinar terang ada serenasi seragi kabar bakoran adi demen juragan empang asoy ayo juragan maning juragan ayo rasa seneng alasan orang kejaga duwe demenan macam sampeyan uang ibu dan sampang ibu ampun ngintip bu mriki bu kaki tadi bilang ada bos Agus bos Yusuf ada uang abangku sayang tak ada uang hidup di ranjang aduh iya aduh kakang guna demen sampeyan demen gula sampai belek-belekan yen ora tenan saja sedina jos kekatonan boy kaya ning mata aduh no pendamping sampeyan omongan karo jos sampeyan pasti diterima rasa seneng sun ora kejagan duwe demenan macam sampeyan wong liburan lepan hitungan kepai sewokan saempang juragan empang sing duwe kawasan ada uang abangku sayang tak ada uang jatah kopi pun hilang halo sika kakang kula demen sampeyan demen kula sampai belek-belekan yen ora tekan sanja sedina kekatonan bae kaya ning mata yo
dodo orang pesona lagi. Saya sinare geran ada senasi solan kaberan jos sewoke mendeng saipan yo rasa senang sono orang gejek macam sampean uangnya murah beli perhitungan ku pai semoga mendengar saya Juragan Empang. aduh